Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u ovu našu malu kuhinjicu velikog srca. Dobrodošli, ovo je naš edukativni program. Edukativni za one koji trebaju nešto novo da nauče, ali i za one koji trebaju samo malo da se podsjete nekih predivnih recepata koje mi ovdje nudimo. Mi, mislim, pod mene, kao to sam ja, i naravno svi vi koji mi dajete inspiraciju svakoga dana i hvala vam puno na tome. Naravno, ima i onih koji žele da ubiju inspiraciju, ali ja ne želim razgovarati, niti želim uopće pričati o njima u nikojem smislu. Oni rade svoj posao, mi radimo naš, jel tako? Danas pravimo moju jako onako dragu juhicu, supicu. Danas pravimo crvenu supu sa griz knedlicama. Inače, ljudi imaju jako veliki problem. Čula sam da mnogo vas ima baš veliki problem da napravi mekane griznoplice. Sada, ja ću vam pokazati onako kako ih pravim ja, kako sam ja naučila i kako ih pravim od kad znam za sebe, jednostavno od kad kuham, tako ih pravim, jer ih tako pravi moja muterka. Tako da eto, danas pravimo tu prelijepu, predivnu supu koja je stvarno jako ukusna. Idemo mi na pripremu. Naravno, prije pripreme želim samo da vam napomenem da u ponudi imate nekoliko novih artikala. Pored mog prvenca, moje knjige Elmina kuhinja, Elmina pravila, imate i 3 vrste magneta, 2 vrste pregača, kecelja, kako god hoćete, i šalicu Elmina kuhinja, Elmina flota. Idemo mi na pripremu našeg današnjeg jela. Ja sam ovdje sve pripremila po običaju. Naravno, znate i sami da ja uvijek pripremim sve nekako prije kako mi ne bi morali tu sjeckati i ne znam ni ja šta sve raditi. Ovako, ja sam ovdje pripremila maslac. Bismilahi. Ako želite postnu varijantu, pošto su sada vrijeme praznika i sve, jel, tako nam je kako nam je, decembar je, hvala Bogu na svemu, nemam ja ništa protiv, samo hoću to da vam naglasim. Ako želite postnu varijantu ove supice, samo umjesto maslaca koristite ulje i to vam je to. Ja ću ovaj maslac, to jest šerpicu, prebaciti tamo. Idemo mi na drugu stranu naše male kuhinjice velikog srca. Ovako, ja ću uključiti, neka krene maslac odmah da se topi, a za to vrijeme ja ću odmah naravno dodavati kako se on bude topio. Treba će nam celer, mrkva i pori luk. Vidite kako sam ja, to multipraktično ja odradim. Prvo ću dodati, evo počeo se topiti maslac. Samo ću ovako premazati šerpicu i dodati bismilahi. Ne morate čekati da on krene da se skroz otopi. Sve je to kod nas. Vi znate da ja volim da sve bude brzo i praktično. Mrkvica. Bismilahi. Ja sam narezala na kolutiće. Vi možete doslovno kako god vi želite, kako vaša porodica to voli. Ovako. I malo celera. Tako. Sada ćemo čekati, to jest malo ćemo ovako miješati i sačekat ćemo, evo čujete da je već počelo raditi. Već je počelo. Sačekat ćemo da se otopi skroz maslac i ovo povrće koje smo stavili u šerpicu pirjat ćemo neke 2 do 3 minute. Znači malo ćemo prepržiti i onda idemo na sljedeći korak. Ovo je izuzetno lagano za napraviti. Samo eto, opet kažem, naše druženje je prvenstveno edukativnog karaktera, jer ja stvarno želim da naučim nekoga ko nešto ne zna, neko stvarno ne zna ništa, doslovno ne zna kako skuhati jaje. Ali to nije ništa strašno, živimo u takvom svijetu gdje se brzo i nekako malo je uzburkano, haotično, ali ja sam tu da vas podsjetim
vas koji znate, a vas koji ne znate da naučim bar nekim osnovama kuhanja. Hvala vam puno što gledate, ostanite uz video jer vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moj narode, luk je već zamirisao i sve onako jako lijepo i ukusno miriši, moram da kažem. Sada, u ovo prodinsano povrće dodajemo naravno vodu. Bismilahi. Evo ovako. Voda. Pasirani paradajz. Bismilahi. Koc. Malo ćemo pomiješati ovako. Lijepo. Naravno, bez vegetici s poklopca nema ništa. Bismilahi. Ali nema ništa ni bez jednog sastojka koji je ključan za ovu vrstu supe. Ovo nema veze sa knedlicama, ali ima veze sa paradajz supom koju sada trenutno pravimo. Obavezno, ali baš obavezno jeste da stavite jednu kašikicu šećera u ovu supu. Bismilahi. Obavezno, jer šećer, naravno domaćice ove starije znaju, možda znaju ove mlađe, to se nikad ne zna. Ja sam mlađa pa znam. Inače šećer pokupi tu kiselost i onako je neutralizira kiselost od paradajza. Pa to sam mislila. Ovo ćemo sada kuhati nekih 15 minuta, a zatim ćemo napraviti noklice koje su izuzetno onako lagane za napraviti. Samo imaju jednu malu onako foru, da kažem to tako, jedan mali trik koji ću vam otkriti uskoro. I vjerujte mi, život će vam se promijeniti poslije ovoga. Možda opet ponavljam, neki od vas znaju, ali neko ko ne zna, mislim da će mu ovo zlata vrijediti, jer stvarno je jako frustrirajuće kada se potrudite da napravite supu, a griz noglice vam budu tvrde kao kamen. To je užas i znam, ali idemo samo malo još da sačekamo i otkrivam vam kako da napravite najbolje i najmekanije griz noglice koje ste ikada jeli. Ostanite uz video, vraćamo se, pa naravno odmah. Evo nas, dobri moji narode, ovdje sam već stavila malo ulja. Kao što rekoh, to je kao taj tajni sastojak da nam knedlice, to jest noklice, budu mekanije. Jedno cijelo jaje koje treba onako baš dobro umutiti. Mutimo. Kao što vidite. I sada ćemo dodati griz. Griz se obavezno dodaje onako postepeno. Sada, eto, kao što vidite, malo pa ćemo miješati. Miješajte, možete miješati vilicom, možete miješati nekom onom mutilicom, žicom. Ja uvijek to radim viljuškom jer tako je jednostavnije. I dodajete postepeno. U receptu kako sam vam napisala, uvijek dodajte svejedno, odvojite si onako sa strane tu količinu koju sam vam ja napisala i dodajte je postepeno, jer nikada ja ne mogu znati koje veličine jaje koje vi koristite, tako da možda će vam trebati malo manje ili malo više griza nego meni. Eto, vidite i sami, meni je doslovno falilo još ovo malo. Ja sam dodala. Lijepo umiješajte, čisto eto da nema tih nekih grudica ili tako nešto. Ovako mora izgledati, ne smije biti pregusto ni prerijetko. To je u stvari poanta. Ostavila sam par minutica samo da ostoji, 1-2-3 minute i sada idemo lagano. Uvijek je ova prva noklica teža za spustiti, ali ove ostale idu, kao što vidite, onako ko mačji kašalj, lako. Vi ih možete prema vašem ukusu, veličinu odrediti. Ovdje dodajem malo
ove tjestenine za supicu. Vi možete i ne morate i naravno peršin koji ide na kraju. Sada ćemo, pogledajte molim vas kako ćemo mi to lijepo. Izgleda prelijepo. A vjerujte mi, preukusna i mirisna i njami gusta. Baš onaka kakva treba biti. Vidite, mami da se proba. Mami. Vidite po mojoj faci da sam totalno oduševljena. I ovdje vam pokazujem naravno. Vidite kako lako ide kašika kroz noklicu. Uživate u ovoj supici i budete sretni. I evo nas, dobri moji narode, gotova supica, sve je spremno, sve je njami, lijepo miriši, lijepo izgleda, kao što vidite, izuzetno onako mami, da kažem to tako. U ovu supicu možete staviti kašiku jogurta, kašiku vrhnja ili jednostavno uživati samo ovako. Nadam se da vam se svidio ovaj video, nadam se da vam se svidio recept i da ćete ga isprobati. Postanite vrhunski onako kuhar, morate pokazati svoje umijeće sa ovim prelijepim noklicama. Nadam se da ćete ih isprobati i obavezno mi javiti kako su vam ispale. Hvala vam puno na gledanju, ostanite mi dobro i zdravo i vraćamo se u nekom novom izdanju, to jest vraćamo se u sljedećem videu već, gdje ćemo biti još više edukativni i gdje ćemo se potruditi da što više toga naučimo. Ljubi vas i voli vaš kapetan.